buri ingabo zatsinzwe zigira umunjyane bamaze gutsindwa bari bafite ikibazo gikomeye cyane ubwo FRDC ihaye iyoborwa n'abazalendo nibwo umuzalendo witwa Ngoma Nzito niwe ukuriye abamayimayi b'abafurero biriya za Mirimba yasimbuye witwa mwene Jwapa waguye hariya mu marango yo mu Rutigita none aza gutsimburwa n'utwa Ngoma Nzito ati ibuvira ati twamaze kumenya umwanzi uri mu nzu ngabumvise uko yabivuze akwe FRDC igisikake yake bagona Ngoma Nzito ngo FRDC kicara Ngoma Nzito yavuze aho Ngoma Nzito ubu nawe yakamejeje ahavuga ngo iminsi 3 gusa ngo Minembwe araba yayifashe natekereje ndaseka buriya we numubazi kandi cyandangaje iwe bamujanye mu mirizo aka Kingu ngatanga Kingu ngondori ngugiye kuvuga wabaye twebwe tuvuga amakuru yo mu nda y'isi breaking news biratangaje pastor wabaye umunyamakuru kuva yari biratangaje umupastor kubeshera kuri social media Kingu nguri muri Amerika ngo ngiye kubabwiza ukuri ngo mutabizi bari kumwe nari agana kagabo kitahuka yazanigiriza kazaga sana kema ngo kandi tugiye kubivuga njenge naho none ibindi agiye kuvuga ngo kandi ndore ko baravuga ko yagiye Mayotte yewe kandi ngo yamatangaga ngo situation géographique avuga ngo yamatanga situation géographique avuga ngo sasa rero ngo habwira abantu ngo Mayotte ngo nakagwa ngo kariyaga wewe Kingu menya gusa busheri umenye ko n'intuzana arya bayita gutarya umenye nibisuko bicyajije yo kubistanza ni tupa yo kubicyajisha ndetse na ntuzana niki kindi na SNK uwo menye by'ababazi ibyo kubaga byose nawe ibyo kumenya ngo ndorari yarakubwiye ngo se hano ndi mu Faransa undi he nono kare akagabo gasa na kema kakiradio itahuka nduza Emasi azasa n'umwana wagwaye nduza utaravutse ashitse cyangwa umwana wagwaye bayita gute umwana utaronse ningo umwana wajenye niko azamera yambu kuba dukurikiranye hirya no hino impande z'isikwari zine abari muri Amerika Canada Australia mu Bwongereza abari muri Pays-Bas Scandinavia abari muri Asia Europe abari muri East African Community mu Rwanda mu Burundi Tanzania muri Kenya mu Buganda murenge hatubyaye waba winumaze kuguza inyoni zikarimba ubwiza bw'imurenge ni ntayaga Yesu uyu munsi wa none turi tariki 10 z'ukwezi kwa 7 2026 aho tugiye kubavira muzini muzingwa mu makuru abica bigacicikana tubutse kandi ko turi batatu badatana mu ndagana ariko kandi uri kubanga bw'ibizuma n'umuhanga bigatinda ni Joshua Entertainment ijwi rya Nkamifra Joseph mwana mu marango hanyuma nanjye uri ku microphone ni Rugenza TV mu ijwi rya Languruva umwana mu gatenga kwa Ndangamyi hanyuma mugenzi wanje Mibunda TV 1 mu ijwi rya Gifis Bonfils umunyamaranda ku bitaro bana byo kuvukira hehe mu bijojwe mu bisakaza ngayo nguko reka duhite twinjira makuru yacu tudatinze leta ijaro kandi nawe uritemwe ukile nabadukurikirana hirya no hino turabiyegereje abaho bwije nababuke mwumva Imana ya Isirayeli kandi dukomeje kuzamura Imana ya Isirayeli Imana y'abanyamurenge ni murenge ikomeje gukora imirimo nibitangaza umwanzi wari hejuru y'ubwoko akomeje gukogwa nizo ku maso uyu munsi wa none rero turi tariki 10 z'ukwezi kwa 2026 breaking news mu nda y'isi aho niho nyine muzoza mugenda mukurikirana amakuru yacu 5 kuri 5 cyo tubasaba gusa ni subscribe share na comment na like kugira ngo ibiganiro byacu bizagerereho kugihe amakuru yacu amwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru yacu tugiye kwibandaho bwana munyamakuru tugiye kwibandaho n'ubundi nyuma yo kwirukana umwanzi yari ya mu Minembwe aho turaza ko ya baviri muziri muzingo tuze no kunyarukira n'ubundi icyo abafurero baba bivugaho barimo uwo bita Ngoma Nzito hariya n'ubundi muri territoire ya Fizi ndetse na hariya Uvira tuze kuhava tuze kunyarukira n'ubundi amwe mu makuru ari gucicikana hirya no hino ku ngabo z'abarundi ziri kuvuga ko zisho kuba zabaye disparate cyangwa se zabaye dispari n'ubundi muri karagace n'ubundi ka Fizi ndetse naho bita n'ubundi Baraka tuze no kongera kuvuga n'ubundi ku makuru yuko ubu twatuvugana bidasubigwaho
umwanzi areguye imyugariro se cyangwa areguye iminyururu ariya n'ubundi kwa murima weve muzini buzingo bwana munyamakuru tuyahereye mu Minembwe amwe mu bya bice bigacicikana. aya makuru yacu ari muri ho plateau ni menshi n'uruhurirane nkuko mugenzi waje amaze kubivuga ariko agira haherwa daboro breaking news mu Minembwe byose amahoro Yego dushima Imana. Haleluya amen. Uhereye mu Rugezi Haleluya amen. ukaza neza ukageza kugasha ukagenda ikaziba Nyangezi ni Bukavu na Goma. Haleluya amen. AFC M23 twirwaneho MRDP na mahoro. Andi makuru nyuma yaho FRDC imaze gutsindirwa n'abazalendo n'abacancuro n'abarundi akone benshi barakagogo n'abari abanani ngo nabahibu iri abataye abahibu nyuma yaho bamaze gutsindwa muri karere ka Minembwe. Buri ingabo zatsinzwe zigira mu njyane bamaze gutsindwa bari bafite ikibazo gikomeye cyane ubwo FRDC ihaye iyoborwa n'abazalendo. Nibwo umuzalendo witwa Ngoma Nzito niwe ukuriye abamayimayi b'abafurero biriya za Mirimba yasimbuye witwa mwene Jwapa waguye hariya mu marango yo mu Rutigita. None aza gutsimburwa n'utwa Ngoma Nzito. Ngoma Nzito ati ibuvira ati twamaze kumenya umwanzi uri mu nzu ngabumvise uko yabivuze akwe FRDC igisikake yake bagona Ngoma Nzito ngo FRDC kicara Ngoma Nzito yavuze aho Ngoma Nzito ubu nawe yakamejeje ahavuga ngo iminsi 3 gusa ngo Minembwe araba yayifashe natekereje ndaseka buriya baza bacu umugana abafaransa bakavuga ngo à l'absence de chat souris danse bakongera bakavuga ngo ngo akagabo kaza gahimba kandi kataraza bakongera bakavuga bagaca umugani bakavuga ngo ananiza ngo inyamahembe ngo sikazwe nkungu kesagira ngo bazogwanisha ingumi urebe effectif ingabo za leta ya Kongo effectif ingabo za leta y'u Burundi effectif ingabo za FDLR effectif ingabo za P5 effectif ingabo za Hibu nono undebere agafurero karesha n'ipiki yambimbwa ako bita Ngoma Nzito ureba kandi ukatomana n'umutsima kwisana ngo umutsima wo nyakutu yomara ariko imbwa yiganye inga kunya mu kibuga ibyo yahuye nukuvuga iki bwana munyamakuru haryo njewe nicara nibaza jusqu'à maintenant urebe nga Ngoma Nzito gahaza ibishindi gahaza ibishimbo gahaza ibiki ku buryo ko kumva ko nyuma yaho bamaze kubona ko FRDC ntambaraga ifite nibwo bahise bavuga ko nabo bagomba kugereta amashoro yabo hera kuri Uvira noneho ngo akaba 33e region militaire ya gisirikare hakaba na 33e region militaire y'abazalendo huno no hariho ni y'abarundi hariho ni y'abahibu ni y'abadayimoni kuko ndi bosigana byose ntiwe bikora n'abadayimoni bafite bakoko bafite indi nani region y'abadayimoni ibakoresha nibwo yaje kuvuga ati twamenye umwanzi uri indane n'uri hanze atahubwo leta abafanya siyasa barimo babitakwira n'abandi titubashaka atahubwo nimureba nabi iyi FRDC iri mwabanzi nayo turaza kugirasa kibaza tese Ngoma Nzito araza kuri FRDC arwana na MRDP agize imyaka 9 yaramwumije araza kubishobora ariko ikikwereka ko igisirikare cyashize nuko no masaha tuyatuvugana komandare jo ari arete komanda secteur ari arete barafunzwe general wari mu Minembwe ari arete arafunzwe asego wiwe ari arete komanda brigade asego yarapfuye bivuga ko ngo Ngoma Nzito karavuga FRDC igafata imyanzuro Ngoma Nzito ngo yatanze raporo twababwira iki nyamwanga kumva ntiyanze no kubona buriya ngo utaranirwa agaramye ngo azagira ngo ijuru riri hafi bakongera bakavuga ngo utarakubitirwa muri Jangwani ngo azagira ngo insengero zose Jangwani ryari karaze kwa Masonga umugabo mwaravuga ati ngo baramukubitira cyane atari kuri hanyage kanisa ari kubita gutya tutarafungirwa zaho no kuja gusenga ati naho ndazi ko ari kuzimu reka tuvuge guki FRDC urupfu rwayo rugize iminsi batumye General Gasitari kuba komanda wa 33e region militaire chargé na renseignement ndetse na operation abapfurero bari bamwe Ngoma Nzito nabandi barya ngo ni bafye kaduyi baramwirukwana aragenda ricaye no mu dispo Kinshasa ukora ukumugenerale wa leta
proclame ipeta yatanzwe na leta ahabona affectation présidentielle abafurega bara iwe ubundi gasita ngira ngo gasitiwe na maraso ya general Rukunda Makanika reka nkubwire niyazira nyuma yaho abazalendo bamaze gusuzugurira leta bazi ko ico bitakwira vuze nico leta yaplika none ko baravuga ati kakajejemwa ko havuze Dr Freddy Kanyiki cyangwa general Rukunda Makanika cyangwa se general de brigade Charles Matama ko kahiye karavuga iki nikitondeka umucanwa kacanye se cyangwa umuriro kakije kawote uzicakeneye arashaka ko bafunga komandare jo na komanda secteur deja varialite nibarangiza uvira iterwe ifatwe ntawuyibazwa namara ziyungi namara kwiyunga azavuge muri FSA ati mwabonye ko bahaye uvira ati nagambaniye komandare jo na komanda secteur bavaho iriya brigade iri mu Minembwe dufunga general wayo na komanda sego komanda brigade arapfa nukuvuga ngo ingabo zisigaye zidafite umuyobozi ikindi nkubwira kuzana umuyobozi mu ngabo atazi uko zirwanisha nuko ziri deployed kuvuga ngo atangira ziyobore bizamutwara igihe kirekire wazatsindwa tarashika ariko Ngoma Nzito ni muri bariya Ngoma Nzito ni class imwe n'abano bana ba Kongoro n'abantu banga igihugu batacifuriza ibyiza bahora bifuza ku munsi umwe babona igihugu kiri mu kaga cyane rwose kuko ntiwovuga ngo uhanganye niwo bita ngo ni yaduyi numara uvuga ngo uzarasana leta muri kumwe afite iziyo mbaraga gusa nyine kubera ko bazi ko presidence ijegajega imeze nka kujya ko amavisa adafashe nico gituma bayikinisha impanya hirya no hino ariko twababwira iki reka bazagaragaze hanyuma bazibonera ngayo nguko bwana munyamakuru nyuma yaho ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za FARDC aho zimaze gutsindirwa muri turaduce twose ndavuga kuri Pwezero ndetse nari kwa Mulima nari Gakenke aho hose na za Mikenge ndetse nari ya za Bicumbi na za Bidegu aho atsindiwe nibwo bohereje n'ubundi Jacques Chalingonza ariko noneho abarundi mukagambane gakomeye cyane kubera gukubitwa cyane no gutakaza ndetse bakaba bataba bacana rumwe n'ubundi n'ingabo za FARDC bwana munyamakuru abarundi barashaka guhunga intambara ubwo baba bavuga ko General Jacques Chalingonza ngo yamaze kurya ngo amafaranga ngo kugira ngo yamaze ngo no guturira ngo abayobozi b'abasirikare kugira ngo batange umuhanda uje Kalemi umva makuru kwa mezi abarundi nyuma yo kurasirwa muri Tanganyika bakaraswa nabo batazi inzego zabo ziperereza zikabura bagasa nabo ko basanze oya Kongoro niwe waje kwa niwe wari noneho bakoreza amatata yabo akaza kurasirwa hariya aja za Fizi nibwo baje guhimba ikinyoma kivuga ngo barimo baragambanirwa na FARDC kugira ngo babone uburyo trupe zabo bagira gute bazikuramo deja unyine kwa Mulima hariho twirwaneho bamaze guhunga berekeje kuri Mugara na Fizi nubona bageze Baraka abandi bagaturuka hano kugataka bakikibuvira afere zo birangiye abarundi ntibazose kwambuka ni abarundi ni batambuka bazategereza kwambukira baje za Kalemi ariko nabyo ntibazabishobora igihe cyose AFSM 23 izabiri Baraka nta bato yo vi Kalemi nta bato yo vi Burundi nguje Kalemi ico gihe Tanganyika izo birimo bane izo birimo Tanzania kigihugu cifashe ibemwo Kalemi nka parti izabirimo intambara ibemwo na AFSM 23 izabiri hano amvuze ati abanyakamodoka gatoya takahaho kazongana yakanye abananije bakaraswa Tanganyika aribo bayikontorora umunsi waza bayihuriyemo bahazocwambaye amakuru y'ukuri kandi yizewe nuko Chalingonza nawe Jacques ari mu mazabira aho nubundi abarundi bitangiye amakuru y'inoka aho bayivugiye ngo Chalingonza already ngo yatanze amafaranga kugira ngo batange inzira ayahonga abayobozi ndetse bamwe muri FARDC ngo batange inzira ija hehe ija Kalemi ariko ibyo byose ni kwa gutsindwa na matakira ngoyi ku ruhande rw'abarundi ndetse no ku ruhande rwa FARDC nyuma yo gutsindwa bikabije defete y'ubwoba bene iyo defete umuntu wayigize no bita nzangunda kubivuga Napoleon Bonaparte yagize defete muri Ile de Formose aho yahuriye na General Ivere ubwo yarwanaga n'abarusiya aza guhura n'imbeho nyinshi cyane abasirikare bafashwe umuntu ari maze
bagasanga amenyo yafatanye kubera niko habaye mu mitamba, niko byabaye mu mitamba, niko byabaye kuri Poezero, niko byabaye hariya ku mwinjiro n'ubundi wa Mukoko zagake. Wari wabonaho umuntu umufata ukamufatana n'imbunde yuzuye amasasu n'ibikoresho. Iya ni defete a jamais izandikwa mu bitabo, mu makaye de terme d'orier, bizandikwa kuboko bw'abanyamurenge bwa munyamakuru, kuko ndi wombwira ngo efektife y'ingabo 20,000 birenga na 5 by'abasirikare ngo biratsinzwe, bitsindiranywe n'ibyabo, aho babafatanaga n'imbunde izindi bananirwa. Ninde musirikare urumva defete, ninde musirikare wahunga afite imbunda zingana kuri amasasa ngana kuri none wombwira ko bari basaze se? Buriya reka nkubwira Rugenza, nza bikubwira si kenshi umuntu utazahunga iki kimwirwaza uzunga iki kurimo. Nabonye babahinduriye imyenda ngayo nguko bwana munyamakuru, breaking news, babahinduriye imyenda ngo kubera kuko ngo bari basanzwe ngo bambara imyenda ngo isa nayishaje. Nababwiye tese niba babahinduriye, yaba bari babahinduriye imitima bakareka kubahindura imyenda, iyo baguma nyiri yihu niyo boyihindura buriya inyana ni yamwe ikintu kiravukana. Bwana munyamakuru, ntabwo woshiramo icyo ndavukanye cyangwa icyo abavyeyi, ariko reka nkubwira ikindi, hari kintu harwana impamvu tugize iminsi tubivuga bite nti wo kwikoze woshira umusirikare mu mafunzo ngo agire imyaka 2 umwigisha gukorera, ubundi gabaza babigisha gukorera abaturage, bakabigisha kureka ivangura, bakabigisha gukorera igihugu, bamara kugera kuri tere bakabaheza abayobozi babazarenda bakangora mwica abaturage. Buriya matiere wizi imyaka 2 biragoye kwa mwihemukira mu kwezi kumwe. FRDC yarahumiwe kugira umuyobozi umeze kuriya ubabwira kwica abaturage. Bagushishishano ni kuriya niko abanyamurenge bazavuga ngo bagushishishano kugira umuyobozi umeze nka Gisegeti. Ariko makuru mugiye gutegera, hari amakuru kubera inyungu z'umutekano tudashaka kuvuga, ariko hari amakuru muzayitegera muri iyi minsi isa iri imbere. Hari amakuru gusa mu Minembwe, mu Gitoga, mu Rubuga, hari amakuru n'abajene mama n'abajene Kingungwa Munigantama andi makuru aravuga ko Kongoro yamaze gucika igihugu, ari muri Norvege nk'icararenze, ariko abibziti bazabatinda. Twarababwiye ngo isi ni konsa uzawonka vuba kubera kuko sinyoko anytime uyu tambabazi nankeye. Amakuru yizewe kandi y'ukuri nguko mugenzi wanjye yarabibabwiye, agacuko gutabagwa imurenge gakomeje n'ubundi gututumba kwa wingi, aho n'ubundi murenge hatazongera kumvikana urusasu kunda abavyeyi nabo bagiye kudamarara, abana bakinambuca, abana basubire ku mashuri, abaragira bongere baragire. Murabizi ko turi abahinzi borozi, tugiye kuzoza twamatumanuka tugere neza Mushimbaki, turagira turenga inganji, turenguke za mirimbiri yazanganjira kuri kubera Imana y'Umurenge. Dukomeje rero gushimira AFC M23 twirwana amaduwi Murenge kukazi keza akomeje kwerekana. Dushimira n'abayobozi bose ba AFC M23 uhereye kuri coordinateur wa n'undi wa AFC M23 wabita na economy ndetse na politique, wabita Dr Frederick Kanyiki ndetse akabana na Bertrand Bisimwa. Tugashimira n'ubundi coordinateur Konenanga uri chargé n'ubundi na question politique chargé na Bisimwa, questions économiques ikaba chargé na Frederick Kanyiki ndetse na santé. Arafu chief wa bose akaba president. Ubundi se turamwita chief ni president wa AFC M23, aho akarere kose kafashwe nikone. Dukomeje gushimira rero ingabo zose twagara mu Minembwe, president akaba president wa MRDP Dr Frederick Kanyiki. Tukaba dushimiye rero mu rwego rwa gisirikare bose uhereye n'ubundi general wabita Sultan Makenga Emmanuel, general major plutôt, general major Sultan Makenga, hakaba na general de brigade Shamungu, general de brigade Charles Sematama, general de brigade Kanyamibwa, general de abo bose uhereye ku basirikare batoye ukagera ku bakuru ukagera ku bato, ku kazi keza barimo gukora. Kazi uliyotutuma muzee tumemaliza
kazi uliyotutuma mzee tutamaliza. Amatwi murenge intare za sara tugiye kuhinyuza uwo bita Kingungwa. Je m'adresse à Kingungwa uri muri Amerika, wavuye mu butumbutumbu, yakoraga mu butumbutumbu bw'inyama, babona ko n'abantu azobabaga niko kumujana mu mirizo, kubera kuko imirizo nyine ku murizo nta bwenge buhaba. Nuwango iyo bamujana mu mitwe byibuze yogiza ubwenge. None uwo baturukije ku mirizo karabaga imirizo, ubu imirizo ni yarimo muri Amerika. None ubundi imirizo niyo gukubura no ubundi Kingungwa aga Kingu gusa natekereje ikintu kimwe. ngo Zebra Rifa ngo agiye kubabwira ngo amakuru y'indani, ngo agiye ngo kumenya wamenya amakuru gute wawiri gubaga imirizo wa mugabo. Tuza tuvugize kameme, il faut parler la vérité. Umuntu navuga ukuri ngo navuga ibigoramye ngo yatukanye. Kingungwa wirirwa mu mirizo yomenya gute ibyabiberamo. D'abord ndafite amasarangiza kuri tubona ko byarasotse ikibazo mpaye n'ibitobogo. Ikibazo n'ubu mpaye nibaza ni kimwe, ni pasteur wogira amaso ngaho ibitobogwa ukambwira ngo urabona. Ikibazo ni kimwe, eske Kingungwa ni pasteur? Ni pasteur w'abarozi, ariko ni ushinzwe abatandika baze gasasa tugarukega ari muri abangaba baza bitango nabungeri. Oya iwe no umuntu uza n'umusenyi, ntabwo ari umungeri, ni umukuru w'abasenyi. Guhera none nta muntu uzongera kwitwa intama, kuko ugize umwungeri umeze nka Kingungwa azokubagisha. Hoya kubera ko ari iwe ni umubazi, kandi cyantangaje iwe bamujanye mu mirizo. Aka Kingungwa ndatanga Kingu ngondori ngugiye kuvuga wabaye twebwe tuvuga amakuru yo munda y'isi, breaking news. Biratangaje pasteur, wabaye umunyamakuru kuva ryari? Biratangaje umupasteur kubeshera kuri social media. Kingungwa uri muri Amerika ngo ngiye kubabwiza ukuri ngo mutabizi, bari kumwe nari agana kagabo kitahuka yazanigiriza kazaga sana kema ngo kandi tugiye kubivuga. Njenge naho none ibindi agiye kuvuga ngo kandi ndore ko baravuga ko yagiye Mayotte. Yewe kandi ngo yamatangaga ngo situation géographique, avuga ngo yamatanga situation géographique, avuga ngo sasa rero ngo habwira abantu ngo Mayotte ngo nakagwa ngo kariyaga. Wewe Kingungwa menya gusa busheri, umenye ko n'intuzana arya bayita gutarya, umenye n'ibisuko bicyajije yo kubistangira ni tupa yo kubicyajisha, ndetse na ntuzana niki kindi na niki uwo menye by'ababazi ibyo kubaga byose. Nawe ibyo kumenya ngo ndorari yarakubwiye ngo se hano ndi mu Faransa undi he none kare akagabo gasa na kema kakiradio itahuka nduza Emasi azasa n'umwana wagwaye nduza utaravutse ashitse, cyangwa umwana wagwaye bayita gute, umwana utaronse ni nk'umwana wajenye niko azamera. Nibyo nari nkubwiye bwana munyamakuru, urebe nka Amasi uzureba nka kujya kumusazi nako bose nanuzaga na Kingungwa wabonye ukunda turumbura amaso. Buriya arico bita ngo iyo bitari ingwara bita ngo ni phobie sociale, iva n'ubundi kuri mental process. Buriya hari abantu baba bafite utudoze dukeya tw'ubusazi, twebwe twabivuga tugasana n'abantu batwumvise nkaho twadutukana. Uri mu kubona uyu mwana Emasi, ubundi ngiye sinkuze no kumuvuga kubera ukuntu nagahonja nzusi uzovuga umugabo byibuze mu buhangana, yaba ari ku mbaraga, yaba ari mu bita uzugira ngo ninka kagwayi kwinga yagwaye rutandasi sintuka mugaye yabeshwe n'abitwa ngo abakamuguye kuri nibo bamubeshe. Buri umwana yishwe n'umurezi tazavuga numva ngo Emasi yagomba kubwirwa ukuri, akwiye gusubira mu biganiro bya Manyota 2007-2008-2009
agasubira mu biganiro za Kongoro abo bari bakiri abantu bakiri nyabo batarabakorombi noneho haje ikintu nyine ngo ni right of speech uburenganzira ngo gutanga right of speech noneho ukaza gutanga ibitekerezo naho bidasabwa yego kwica abanyamurenge nta bindi bitekerezo bisabwa ko barapfa nta bindi bisobanuro guhagarika jenoside yica abanyamurenge ntibisaba indi politike bisaba kubirwanya bigahagarara entre none nk'umuntu uba wawitambika umugambi wo kubuza ababisha n'abanzi babica bene wabo amplisi ntiwibagize ko reka ko uriya mwana w'amasuzo mvavuga u Rwanda yakuri Kamembe kandi Kamembe hari wabo se hari mu Rwanda ngewe narababwiye ngo umuntu uzovuga u Rwanda ise n'umugabo wakoreye igihugu cyane yaragwanye Majoro ndamuzi yaragwanye agwaniye ubwoko yaritanze tambara mu ntambara nyinshi zahariye muri karere ariko kuri yoza bango biragoye ko umuntu muzima ukabyara umwana akarererwa n'abantu babi kugira ngo uriya mwana azave mu muntu muzima nukuvuga ngo uriya mwana yagize ibyago byo kugira abaproche biwe bamubesha ni bya bindi abafaransa bavuga ngo l'homme naturellement bon ngo me corrompt par la société nukuvuga ngo société ukuriramo se cyangwa environnement ukuriramo niyo kugira uzarebe undi mwana ukunda kwandika ngo ni gisaro kuri Twitter yakuza atabana na se mu rugo akura ari icigenge iwe gutukana no ku ibyo byose akora n'umwana utarakuriye ku gitsure cyase buriya hari ibintu udashobora gukora kubera ko hari ibyo yakubujije uranamutinya ariko iyo umwana yakuze ari icigenge yakuze ari icigenge kitabwirwa kitumva nico gituma mu gitondo atora agatuka ejo gatora agatuka discipline y'umwana iri kandi byagaragaza kwereza ntiyahabaye ntabizi umuntu yo kwigishwa n'umuntu ukora Rwanda uhembwa umusara w'u Rwanda akabigisha mwanya muri 6 7 8 mwamara kurangiza ishuri mukitura cya gihugu wabigishije atuyemo mukacitura kugituka baza baca umugani ngo uzuvura umusazi ijisho ngo bwaca kari gukanurira cyangwa kari kuvundurira njewe narababwiye mboneyeho no kuvuga ku kantu nari maze iminsi bidewe ndaramutsa abanyarwanda n'abanyarwandakazi Banyarwanda namwe banyarwandakazi, how are you guys, ladies and gentlemen? Mumeze mutedi mwe. Njewe hariya niho nakuriye, niho nigiye, niho buzima ubundi ngiye nkunda u Rwanda. Uhereye kuri His Excellency Paul Kagame, President w'u Rwanda. Anyemereye niba azankurikira azotwemere tuzomuramutse. Bose tumuramutse His Excellency Paul Kagame, umubyeyi wacu dukunda cyane. Wenye wivuwaje inyongo babaye abanduruke. Nje uzo kuvuga zo mwikoreza umwango mubisi. Uzovuga abanyarwanda zo mwikoreza guhera kuri His Excellency izamarere. Abasirikare uhereye ku makoloneli n'amageneral ukamanura ukagera kuri koporo. Niye ukagera no ku basirikare bari hariya kuri nduza babiga bari hariya ku ikosi. Abo bita bakuru tunyaho. Abo bose ndabaramukije kubera kuko nubaho u Rwanda nanarukunda. Njewe rwose nta bintu byo kuvuga ngo gucisha hirya. Haga yaravuze ngo Kongoro ngo ari mu mwenda w'u Rwanda ngo utamuperemeta kurutuka. Oya rwose apani byo kuba ngo kuba ukacyanga gutukana. Izamarere ndavuga inkotanyi. Abagabo bigatinda cyane. Buriya rugenza umvuruga madurahinda mitera ngayo nguko turabaramukije abantu bose ndetse nabumva runo rurimi rwacu abarundi ndetse n'abanyamurenge bose kwisi mukomeze mwumva Imana umuherereye hanyuma reka duhita tunyarukira bwana munyamakuru kwa Murima uko zifashe kugeza ubunyine kwa Murima ubunyine birimo kubiri harimo abapfu n'abahunze tumenya ko basobanura gusa byanyangaye umugano w'abarundi ngo byanyangaye igihugu cyatsinzwe byanyangaye igihugu cyatsinzwe kiza kiba kirekire kwa Murima ubunyine ko barasingira kuri Mugera hamwe barasiye bacancuro ngo wasigaye no wacitse kuboko no kuguru ariko umuzima batawagiye bahunze yego no kuvuga ko duhita tunyarukira ni nari Kalemi uko byifashe hanyuma tugana ku musozi w'amakuru yacu. Kalemi harimo akomeza kurunda ngabonisha ariko deza zamaze gukekwa ko zishobora kuziyuma muri FC M23.
zirakekwa kuzaza kwiyunga muri AFC M23 kuko abakasaye bagiye mu gisirikare ari benshi ariko bafite politike yo kuzaza kwiyunga muri AFC M23 kugira ngo bashe gukuraho ubutegetsi bwa Kisekedi bubabangamiye. Ngayo nguko amakuru yacu nakagenda kagaruka, tubibutse kandi gukomeza urushinge rwanyu rugume kuri aya macano kwa 3 ni kuri Joshua Entertainment, Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1. Aho wose mukora subscribe, share na comment na like kugira ngo ibiganiro by'ayo macano kwa 3 bizaza bibagerera kugiye. Nyamuneka mujya muri ibiganiro mubirangize kugira ngo mwumva amakuru ari mu bihugu cyangwa se amakuru ari mu binyamakuru cyangwa amakuru y'ibiyaga bigari. Kugeza ubu nyine abarundi bakomeza gukubitirwa rwose mu gafuka ahagaragara rwose ibintu byababereye inkungugu ahantu hose, imihanda yakomeje kubanyererana. Narababwiye ngo iyo akanyamaswa bita agasimba bita inkima na akanyamaswa kaba hejuru mu biti kicara gasimbukira mu biti, ubwo ni inkende mu rundi rurimi rw'ikinyarwanda. Ariko nukuvuga ngo umunsi wo gupfa kwako kajya gasimbukira ku giti kakanyerera, abayizi bakabarakishe kasimbuka, nukuvuga ngo kaba kageje ku munsi wo gupfa. Nibyo biriho ku Barundi, nibatitonda mucanwa bacanye bizababera ikibazo. Tubibutse rero uko bisanzwe uri kubanga bw'ibyuma n'umwanga bigatinda ni Joshua Entertainment mwijwi rya Mukamifara Joseph, mwana kumonyi nanje uri ku microphone Rugenza TV mwijwi rya Languruva mwana wahariye mugatenga kwa ndangano naje ni Facebook office kinyamakuru Mibunda TV1 televiziyo yanyu mukunda amadubi murenge intare za salama